Good afternoon, everyone. This is Urobo Bible reading platform. Today we are reading Matthew chapter 1, verse 20 to 22 in Urobo language. Obe ri Matthew uyobe royin ovu awo royin uje written uje bive. Verse 20. Oke robo je iruruna nige amakashi re orowokwu debrure ve ebere. Odatake Joseph re ọmọ rí David wọ́gẹ̀ òṣọ́ ráréyọ Mary re ayewe na kidie evu romrere na ore iri ọfafụ. Verse 21. Oke vie ọmọ kúwòsẹ̀ òdẹ ròyìn Jésù fikiridie ọyìn kesimi ikpo ròyìn ne umwemu. Verse 22. He nana ejobi revia rere emuna ejobi wọgba re ọrụwokwo nwa unu re emrarụ ròyìn ta. Thank you from Simeon.